Thamaka mapayeni ku vulavula ntiyiso xikolweni mina vhele ngele ku phaka hi Wednesday a ni lovi a ni na swi tiva ku yi phaka xitampa ni rhandza ngopfu na rhayisi loko u ni rhanganyeta a layinini ni bampama. Hey vakwatini vanhu la ni tsale xitetazi ni tagas godas loko siku rin'wanyana ni ta madlava lama ntlhambi yin'wana a yi hleva na sgodas a ni twangi sgodas ni lo swi twa hi tindleve ta mina. Hayi ku ni twe sgodas ni swi twe hi tindleve ta mina. Siku rin'wana I never specified when, but siku rin'wana ni ta madlava la vuya kwana kumbe ya ka next ones ni ya madlava kwala ka next this is what happened on this day 1 2 3 4. Antiva mani munhu wa ku hemba ni munhu wa so anthomathumi swilo thomathumi. That's why no loko no lose swilo, let me lose based on facts and principles. That's me for you. Se vanhu va khechini sgodas hi loyi a nga ta commenta naye ha swi na vusati sweswi mansa manhleva munhu lexi ni nga xi vulavulaka munhu a nga ri kona lexi ni nga xi vulavulaka hamba ri kona. That's me for you. Swi na vusati sweswo sgodas nga vuli sweswo brami swi tiva kahle ku a hi swilo leswi ni nga lo twa wena ni lo swi twa hi tindleve ta mina. Se loko u ku na hina wa hi byela ni ku byele hi vula kwala ku mini ti swin'wana mani a ni munhu wa ku hleva ni swi koti swo hleva. So hamba ngelayini vanhu va proper famba hi swa proper. Hey va kitchen ni vone vanhu va catcha man va catcha hi ndlela yin'wana no chavisa ngopfu va kitchen vanhu a ni vulavula vito ra munhu mara se va kitchen va mente. Siku rin'wanyana ni ta vula leswi ntlhambi yin'wana a yi swi hleva na sgodas about Monada na Makhadzi. A ni lo byeriwa ni lo swi twa a swi swa ku a ni rhanga ni twa munhu un'wana ku na middleman kwalani kumbe swin'wana i swilo leswi ni nga lo swi twa hi tindleve ta mina. Ntlhambi yin'wana yi khi yi vulavula hi tinhlambi tin'wana hambi majuli xivuriso i nga vulavuli hi ntlhambi yin'wana a ni vulavuli hi ntlhambi yin'wanyana mina ri ntlhambi i majuli ya mina. But I know vo tala this thing a mi swi lavi ku ni meni vulavula a ni hi leswi munhu a nga lo vula hi leswi mina ni nga swi twa. So hence ni vula ni ku one day ni ta va na meni kha ni nyika testimony ku ri hi leswi ni nga hlangana na swona hi siku ra so a ku ri conversation between ntlhambi leyi na sgodas a ni lo ze ni ku ni lo vatwa swa ku yini swa ku maybe ni nga ta ku ni lo rhanga ni byeriwangi ni lo vatwa va kha va hleva. So hi leswi ni felaka swona ni felaka sweswo vanhu va busy va kitchen van'wanyana laha mani vulanga vito ra munhu. So loko ku ri ku va ni ndla sweswo swi ni endla ku meni fila hippy, so be it. Lavanyana ho cina n'wansana lavanyana va ku fana na Gagash lavanyana wa cina n'wansana. Na ri Limpopo people, I'm still at home. I've got a gig at Midrand plantation. Let's meet at plantation Midrand. I'll be at Midrand plantation namuntlha a hlangane na plantation a Midrand ndava ni la swa proper. Let's meet at Midrand plantation. I'll be doing what I do best. You know, I'm your MC from Pretoria. Proper. So I hlangane ni da a plantation a Midrand ndava ni la swa proper da.
Yeah. So momentionas godas ata hlamusela ku aku na hi one byela mahungu lori na mina n'wi byela mahungu I vula why because ni vutsini a nga ni hlamula momention ata a requesta ata vula ku rin ti swimani endla yini mina hleva ani swi koti mara ha vulavula hi vanhu mara hayi ku hleva ha vulavula hi vanhu ku ha munhu ka nga vulavuli vanhu van'wana I'm hleva whatever that I say in your absence I can still say it in your presence. That's me for you. I don't know na hoji na wazam na wagofana na Gagash I re resort. So akombela me mention goddess la at account. Can you please mention goddess my brother from another mother at that account la ku ani meni munhu wa propeta ku ha swi ta fika comment ku hayi mina ni munhu wa swona swi na vusati yini me ani ri ni byeriwe mahungu ni mahindzisi ni twe mahungu from n'wini wa timhaka swa hambana ku twe mahungu na loko mahungu ya ku teli street ya ri ya we and ani vula ku ni ta vula rini ni te siku rin'wana ni ta tikuma ni kha ni profula kwa yebo so if loko ku ri ku mhaka leyi yi ndla van'wana va nga ve comfortable andazi ni ta matshika va tele mahungu me tshama ni ri na mahungu so a lot of people I'm not a lot of people but some small minds I mean like and I don't know who are they by the way mara ova vanhu lava kumaku vanhu volwa na munhu va nga swi tivi ku va lwa na yena cause mina ni vulavulanga vito ra munhu mara se vanhu va khechini a ni vulanga vito ra munhu completely a ni vulavulanga vito ra munhu swo tiva hi mina sgodas munhu lwela ku ye i mani sgodas wa swi tiva ku ni vulavula hi mani so mara already ku na lava swi tiva ku before swi ya vanhwini n'we na technology gijima technology ya famba technology tsala ntsena status fa xi ku ambilu ya munhu bu va ku lavanyana hundle mamazana lavanyana wa ku fana na Gagash lavanyana wa ntima wazari ze lunga mara people just hate you here but tele vanhu va kuma ku kuzonda nje some they hate you for doing good. Some they know they push out the event proper, they just hate you for that. But one magoro came, they feel like our own bookie as soon as we so we're living with that. In a lava call or Jota Jella confidence in Likayala. Confidence in Likaya, what up Jella with Likayola. That's long when I live with Moon like me. It's fine. And then Kuriku, you see, and tomato. Those who were at all the resort yesterday, they will tell last night, I mean to say, they will tell you confidence in Likayola. Mirvan Luini and say, Melava Inis, Coach Mashimi, Yala, check on our process. Back, look. Ate kamu ngepi mini ate kaya Tate kaya li. Linga salatol.
va ri ni veka xidloko hansi hey misisi leya mani hi piyo loko ze ni vona ni mbala xidloko swi tivi ku ri somewhere somehow misisi ya mina yi hlangana nini I'm not happy with this I'm not happy a ni mbali xidloko njhenjhe so as I was saying people or swi nga fiki ka point ya ku mi ntsala status ni nga vulangi vito ra munhu ivi swi ya mbilwini ya munhu na hi n'wini wa toho timhaka leti a ti se n'wi fikela mara we se swi ba mbilu ya wena ye kasi minjhani mara van'wini ni ta tlhariha rini mara no one is bigger than me I can tell you now phela meya ni tshama ni va na wish ya ku ni titwa nga ku ni controla Gaza mina ni tshama ni titwa nga ku me ni controla Gaza van'wanyana va fila ku va controla Gaza a tshama ni pfuki swi voneni sweswo tinhlambi ta n'we ti fila nga ku ti controla Gaza like munhu n'wana n'wanyana wa muchangani ta n'wi controla hey Monada a fika ka point ya ku fila ku hi controla munhu n'wana ka Gaza loko a ku jump u ta jump loko a ku stress is sona taki sa mapuna ya munhu ufa mina ni tshama ni titwa matimba ku ni ku fila ku ni controla vanhu va ka Gaza loko ni ku jump va fanele va jumpa loko ni ku ni hala ni va yisa I'm a human after all. I'm a human, make mistakes. I'm a human after all. I'm a human, make mistakes. Look at the mirror, what do you see? I'm a human after all. Look at the mirror, what do you see? I'm a human after all. So, tele vanhu la titwa power demonstrate power people I ti dyondzeni ku fambisana na minkarhi dilo di change fambisana na minkarhi dilo di change tsamayixana na linako dilo di change n'waniso and swi ya ku munhu va kona hi injhani na hi tiyini n'wana ka tiyini nga chavi a xiti lexi tako wa ready a ni to vitana thato ta micinela milando la ta mi byela ku diti ya ngwenya so a ni ta ku hi nga delelani a ku na loyi a nga lo tswariwa yehe a ri special la misaveni unless kumbe loko yi ri hosi special a hi swi tivi va ri na yo hosi special kwala yi nga tswariwa kona yi nge pfuki yi ve special ka tihosi tin'wanyana territory and na ka Gaza la ya va na hosi ku va Gaza ntsena so ti nga delelani a si sigoda so ka nga comment kumbe a requesta la ni yimile sigoda siphela iPhone 14 hayi ani la nova nani afford. Let me be honest, I don't afford it. My balance at this moment is not even 40,000. It's way lesser than 40,000, let me be honest. So I need afford iPhone 14. Somebody just asked Kuramila iPhone 14. Nailava no can I afford at this moment, but maybe God will make a way so that I can purchase it anytime I want to. Or maybe or the iPhone 15 maybe malita by ko honestly. So but for now I don't have that balance of purchase iPhone 14. I hope it have hlamulekini ni hava mali ya ku xava iPhone 14 ni na mali ya ku xava Hennessy na yi afford me ni kota ku xava byala swi iPhone 14 swa ntsandza yingodeka ya mavenda yingodeka ya venda Facebook I love it ka mbilu loko yi teke mbilu ta vaviseka ngopfu va kwate ku kwata machangani lava kwatini
catcher va le ku lwele ka munhu wa vona ni swi tiku hambi mani munhu wa koho va busy va le ku n'wi lweleni a hlangana hi December n'wina va Gagash kasi mi ni vona yini n'wina va Gagash mi ni vona yini va Gagash xisa xi twa power ta nghena le ndzeni ka pholo ya mina ni ti tsamayela ti nghenela kwala ndzeni ka xipholwana ni ti fambela ni ngo va munhu wa Xikwembu ti hluphekelaku mara the most exciting thing i ku ri I'm still young, I can rectify. I'm not sure if you understand the dynamics phela swilo leswi. I'm still young, I can rectify. I still have enough time. No. I'm doing such a this in people. I'm doing such a this. But how do you work it out? Okay, for those who doesn't know, I'm 32 years of age. I still emphasize I'm 32 years of age. I might look 40 by the way, but I'm 32 years of age. So meaning when you reach 40, I still have 8 years. Look now, I haven't done something. Look, I haven't done anything. Shakuwa maybe she got shape up to or that has to do with my future. When I reach 40, I still have 8 years to rectify from the mistakes that I've done in the past. From that 10 years, every year, from 20 years to 30. Look, I haven't fixed anything there. Now, 8 years ago, reach 40. So meaning, kur nige fana mulanga 50 years. Already munelo it looks on a pension. You are on pension. And remember, when you are reaching that age, you're 55, 60, the body na US go another problem. Can one in and out because the immune system so you can talk bad, talk nonsense, but I still have time to rectify. I'm still young, people. I stand firm to say na rentsongo and na swi na vula na rentsongo if kuna leswi nga nga swi ndla right na rina 8 years ago reach 40 ku ta kota ku lunghisa ti problem leti ni sivela ku va ni endla leswi n'we mi lava ku swi leswi mi lava ku swi a ni ri n'we mi kota ku jaja vanhu. So kunjalo people so swi kahle ku loko ki ya argue la uma argue based not effects nyana o nje comment na ku reload na ku timba ma flama faster na ma ka ina na ma ku do ya aluminium ma flat aluminium ta ka ina ai ta mi ka isa ya anu ku na flat aluminium la akwata munhu sweswi kwatele ti aluminium wago hingota ka hima vena hingota ka hima vena. So man was kwem famsela na mkarma this thing is seasonal. Time one season kana bangwani ku tangwani ngena bangwani imagine ni na 60 years na ta fene ni a stage ni ngena kwa stage itwa Gagash le holo resort ni na 60 years fan ngena la imelu yo shit ayikola ha yeah reads near na 60 years nikani yebo yeah nika na anda swa tipache near na 60 years loko ku ri munhu ku na munhu loyi a nga na direction ya ku ri nga ku lo program wa famba swin'we cinca direction ya yona hi vo 60 years ndana swi swa ti grotman i grotman ile ka 60 years i xidalani ndana swi swa xidalani
Msana mkari. Nina 60 years, imagine. Na Africa kwa lani kuteka maiki. Ladies and gentlemen, it's your boy Gagash, the MC of Pretoria. On the king hang for it. Na 60 years. Ebafu. Ai, chichini mandeli aswilo. People, I love you so much. Let me go. For those who arrived late on this status, I have Gagash status. Sukurungwan in Tafkan, it's either maybe can next kumbe ta kwenta bona kola ka show ta jika jika show leti kwa leti post ka Gaza phofula sukura ko kumbe we invite na Makhadzi Na Monada yekutata titwisa leswi aswivulavuriwa hi loyi munhu witness leyi is Gagash la witness leyi loko tatatwa leswi and for sure Gagash recording leya no vona ina yona cause phone ya every time loko munhu afona ya record so swi njalo swi leswiya wa yitiva mhaka leyi lwala ku yona so a hi vulavula hi timhaka ta ku ri ntlambi yin'wana siku rin'wana yi vulavula leswi swin'wana swa chavisa people loko ni vulavula hi swona siku rin'wana laniwa mi ta ku mi ta sungula ku ni zonda mi tele mi va ntsongo mi zonda mi ta ni zonda mi tele ngopfu a ni lo byeriwa ni lo swi twa so swin'wana swi bad ngopfu some people are vanhu vana timbilu to biha out there vanhu vana timbilu to biha once you take u sungula ku vulavula hi munhu ku biha a nga tshama ku endlela nchumu wona u vulavula hi ku biha ka munhu u vulavula ku biha mi leswi swi ni chavisile Gagash was tiva even told him look this is very bad swi wrong it's very 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 wrong ana a swi tivi leswi ya swi wrong people agree with me even mi nga swi tivi swini mara swi wrong mina hi never thought ku na vanhu lava kuma ku ri they look down on others. I mean, like they look down on others simply because maybe they believe or they are number one, such kind of things. Kasi mlama number one kumbe mlama lena. Mlama number one kumbe mlama. Kagaza ka puntuini straight. Mina amboni baka namba ntshila mara loko no vandra na mali ni sharp. No imali leyi nga ku yi lavi na yi lava ende a ya ala. Yi ku lavekeni mali yani. Loko se ta va nghena la ka va arts and culture ni fana ni fami ya block ka ta loko se ni va nghena nyiwa. Loko ni ta full force yin'wana ya ma fucking ngopfu that's what we're trying to build this time. Loko se ni ata ni ku se ni fikini mina loyi hi nge swi lavi. Nghena kun'wana mina ni tlintliki. So hence ni ku ri fana ni ya block ka ta. Cause loko se ni ata nta hi mafakeni nta va se nta hi mafakeni proper no tlumba xin'wana xin'wana xi ta ku no tlumba. So just make it a point ku ri sweswiwa a hi zi lava funding ya nchumu ya ka va national lottery wa n'wina kumbe ka va arts and culture hi ta so swi swa yini loko se hi fika hi twisa ku ri no we have built now there's that time ya ku ri se hi sungula ku endla swi swo tiya wo tlumba n'wana ka hina cha nchumu tava ya n'wi teka hi mavhela. So bye bye guys, mhaka ku ri yaleya Gagash na ntlambi ya yena wa yi tiva ntlambi ya yena ku yini loko mi lava mahungu mo vutisa hi Gagash mo n'wi fonela mo n'wi vutisa ta mi byela loko ku ri munhu wa ku a nga chava nchumu. So mara va na swi toka a nga tiyangi a nge swi endli swilo sweswo a nga tiyangi a nge swi endli swilo swi endla hi Gagash ntsena swilo sweswo ka Gaza ti-aluminium na tona fulanyana fastere lera rati. So bye bye guys, I love you so much. Oh, you man got a question before me is Gagash my man. Yeah. Trust man was Gagash. Minda was money.
Okay, God. Papa, guys, love you so much, Papa. Let's meet at plantation mid-rent. Plantation mid-rent, the one plantation mid-rent. Sure, I love you guys.